tubaye ikaze bakunzi ba Main News TV ahantu hose muri turabasuhuje. Mwakoze cyane kuba mwahisemo gutega amatwi Main News TV. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye. Turaza kuva hano mu gihugu cy'u Rwanda twerekeze hanze y'u Rwanda, twerekeze mu bihugu nk'Ubwongereza, Espagne, mu Budage ndetse na mu Butaliyani n'ibindi bihugu byinshi cyane. No ku mugabane wa Afurika turaza kureba amakuru agenda havugwa cyane. Amakuru ya transfer yo ni menshi cyane, amakuru asanzwe mu gihugu cy'u Rwanda nayo ni menshi cyane nitaka. Cyo tugusaba no gukora subscribe, share and comment kugira ngo udukomeza kubona amakuru tuguhereza hano kuri channel ya Main News TV. Mu gihugu cy'u Rwanda rero turaza guhera ku makuru avuga ko Ferwafa izatangira kubaka ikibuga cyayo muri Nyakanga. Ikibuga kizaza kuba kije gufasha ibindi bibuga bisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Kiuta cyane nanone rero turaza gukomereza n'ubundi mu makuru ya transfer wo bita Kono Garaga ngo ikipe ya Newcastle iri kugenda imushaka. Turaza kureba ese birashoboka ko yagenda. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa nayo yamaze kuba yahamagara abakinyi zifashisha, kimwe n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yamaze kuba nayo yahamagara abakinyi zifashisha muri Euro ya 2024. Wowe rero turakora subscribe, turagusaba gukora subscribe kugira ngo bikomeza kunogerwa n'amakuru tubahereza. Kiuta cyane rero reka duhere mu makuru y'imikino hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ko guhera Nyakanga 2024 bazatangira kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru mu kibanza kirimo hoteli y'irishira hamwe n'ubundi ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Ikibuga rero kigiye kubakwa ku rwego rwo gukemura ibibazo by'ibura ry'ibibuga, ugasanga imikino imwe yabaye itinze. Uwo bita Jules Karangwa, umuvugizi wa Ferwafa wungirije, yavuze ko kugeza ubu ibisabwa ngo ikibuga gitangire kubakwa byateganyijwe, igisigaye ari ukubishyira mu bikorwa. Gutegereza tukareba rero ukuntu biri buze kuba abigenda. Kiuta cyane rero dukomeje n'ubundi mu makuru y'imikino. Amakipe y'u Rwanda y'abatarengeje imyaka 13 ndetse n'abatarengeje imyaka 11 no kuvuga mu iderero ry'ikipe ya Paris Saint-Germain mu Rwanda, aho rero avuye mu gikombe cy'isi gihuza amarerero yose aterwa inkunga n'ikipe ya PSG mu Bufaransa. Muri irushanwa ikipe y'abatarengeje imyaka 13 yegukanye umwanya wa gatatu, naho abatarengeje imyaka 11 bo begukana umwanya wa gatanu, mu gihe abakobwa bitabiriye bwa mbere babaye aba gatatu mu makipe arindwi. Igicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 16 Gicurasi ubwo aba bana bo muri Academy ya PSG ikorera hano i Huye bageze i Kigali bafite ibikombe bitatu by'umwanya ya gatatu batwaye. Ibintu rero bitari bibi na gatoya ku gihugu cy'u Rwanda. Gutegereza tukareba uko biri buze kuba byakomeza kugenda. Ese abana bazakomeza bazamuke babe banakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda? Bigomba gutegereza tukareba uko biri buze kuba bigenda. Ikipe ya FC Krivibas izakina Europa League uyu mwaka nyuma yo kwitwara neza rero muri shampiyona ya Ukraine. Iyi kipe iyobowe na kapitene w'u Rwanda Amavubi yabonye itike yo kuzakina UEFA Europa League, shampiyona y'ikiciro cya mbere muri Ukraine igeze ku munsi wa 28, aho iyi kipe ya FC Krivibas iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 58. Birumvikana rero ko yaba ari collab nziza cyane ku musore Bizimana Djihad waba ushoboye kuba y'umunyarwanda wa mbere waba ushoboye kuba yakina amarushanwa mpuzamahanga. Kiuta cyane rero ikipe ya Musanze nayo iri kuvugwamo ngo ibibazo bya mikoro akomeye cyane, yatandukanye n'abakinyi bayo 10. Abakinyi bagera ku 10 barimo batandatu bari basanzwe babanzamo muri Musanze barangije amasezerano muri iyi kipe yo mu majyaruguru, aho bivuga ko bashobora kuyivamo bose, dore ko maginga ya 5 iratangira kuganira nawe. Uyu mwaka yagerageje kwitwara neza. Bamwe mu bakinyi rero bashobora kuba bava muri iyi kipe ya Musanze n'abakinyi bagera ku 10 harimo bita Muhawe na Yogadi, harimo bita Ntalibi Steven, hakazamo bita Uwilingiyimana Christophe, none hakazamo bita Bakaki Shafiki, none hakazamo bita Kokoete Udo Ibiok, hakazamo bita Nginama Patrick, hakazamo bita Solomon Adenyiko, hakazamo bita Nduwayo Valeve, hakazamo nanone bita Nshimimana Clement, nanone uwa nyuma no bita Ebode Bertrand. Aba nibo bakinyi bashobora kuba bava muri ikipe
ya Musanze bakaba bagira andi makipe berekezamo mu gihe Musanze itabaye yabaganiza. Nanone rero inkuru y'akababaro ikomeye cyane iri mu kipe ya Kiyovu Sport nuko bita mvuye kure François Ka bakunze kwita Kaburimbo wayoboye Kiyovu Sport igihe kinini akaba yitabye Imana azize indwara y'uburwayi. Ni nyuma rero yuko ngo yaramaze kuva mu bitaro iyi ndwara igahita imuhitana direct ikarangira hasize ubuzima. Kwihanganisha rero abakozi bose ba Kiyovu Sport. Ni umugabo wabayoboye muri za 80 batana abakinyi bakomeye cyane nka ba Valence wavuyemo rutayizamu ukomeye cyane hano mu Rwanda n'abandi benshi batandukanye. Dute cyane rero mu makuru avurwa hanze y'u Rwanda turajyarukira mu gihugu cy'Ubwongereza uwo bita Conor John Gallagher. Ubu ngubu rero ngo ikipe ya Newcastle United ikaba iri kumushaka ngo barebe ko bamusinyisha. Ese ni iyihe mpamvu iri kumushaka? Uyu musore Conor John Gallagher ni umusore ukiri muto cyane dore ko afite imyaka 24 y'amavuko. Akaba yaravutse tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2000. Uyu musore rero amaze igihe yitwara neza mu kipe ya Chelsea dore ko ngo amaze kwitsindira ibitego bigera kuri 11 byose. Uyu musore rero bita Conor John Gallagher ikipe ya Newcastle kumushaka gusa. Uyu musore biravugwa ko ngo adashaka kuba yava muri Chelsea ahubwo ngo ashaka kuba yakomezanya n'iyi kipe ya Chelsea kuri iyi projet yo bita Mauricio Pochettino. Bamaze kuba basa ntabumvikana neza cyane dore ko atajya amukura mu kibuga na rimwe. Kwitokene rero mu ikipe ya AC Milan ikipe yo mu Butaliyani hano bakaba bari gushaka ko bita Serhou Guirassy umwataka w'ikipe ya Stuttgart. Ni nkuru dukesha icyo ikinyamakuru bita Football Mercato akaba cyo cyayitangaje ku isaha ni uyu munsi kabisa. Akaba ariko iyi nkuru yasohotse inkuru ishyushye inkuru nshyashya. Ubita Serhou Guirassy rero umusore w'imyaka 28 wavukiye hali ya Alès mu Bufaransa akina ari umwataka akina kuri nimero 9. Umusore ufite metero 1 na santimetero 87 akaba ari umusore n'ubundi w'umuhanga cyane ushobora kuba yaza agafasha ikipe ya AC Milan kuba yakomeza kwitwara neza ku ruhando mpuzamahanga. Dute cyane rero uwo bita Emerick Laporte kinira ikipe ya Al Nassr nk'umudefanseri. Biravugwa ko rero ngo ikipe ya Al Nassr ashobora kuba bagiye kuba basesa amasezerano akaba yakwigendera. Biravugwa ko ngo ashobora kujya mu ikipe ya Athletic Club. Uyu musore rero w'imyaka 29 y'amavuko biravugwa ko ngo ashobora kuba arambiwe iriya shampiyona ya Saudi Pro League bashaka kuba yakwigendera muri Espagne akagenda kuba yahangana ku ruhando mpuzamahanga dore ko we ngo anavuga ko ataragera igihe cyo kuba yasoza kariyeri ye ngo agishaka guhangana. Dukiri n'ubundi hano muri Saudi Arabia abasore nka ba Liverpool nka ba Alisson Becker abasore nka ba Mohamed Salah. Ngubu rero ngo makipe yo muri Saudi Arabia ari kubahiga cyane. Ni nyuma yuko rero uwo bita Alisson Becker ngubu bamaze kuba yakuzuza imyaka 31 kuri miliyoni 150 z'amayero. Ubita Mohamed Salah ngo ashobora kuba yakwerekeza muri Saudi Arabia nawe n'ubundi ufite imyaka 31. Gutekereza tukareba ese abasore no gutegereza tukareba icyo umutoza azaba ahitamo. Igarukire mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Ubu ngubu rero ngo sinzi niba bashobora kwemera ko barekura aba basore bose. Harimo umusore bita Pedro Neto, harimo umusore bita Max Kilman muri kumubona ngo kuri tablo zanyu, harimo bita Joao Gomez akaza no bita Ryan Aitinoli. Aba basore rero bose ngo kontra zabo zizarangira muri uyu mwaka wa 2026. Ese babareka bakagendera ubuntu cyangwa bashobora kubongerera amasezerano? No gutegereza tukareba ko biri buze ko byagenda. Yuto cyane nanone mu gihugu cya Espagne ngo turacyari mu makuru ya transfer. Ubita Luka Modric ngo arashaka kuba yakongera amasezerano muri ekipe ya Real Madrid. Hari ibihuha byigeze bivugwa cyane ko ashobora kujya mu gihugu cya Saudi Arabia ku myaka ye 38 ngo akaba ariho asoreza kariyeri ye. Gusa aya makuru yahakanye yivuye inyuma avuga ko ngo adashobora kuba yagenda ashaka kurangiriza kariyeri ye mu kipe ya Real Madrid le Club de l'Historia.
Twigarukire mu gihugu cy'Ubwongereza bamwita Aaron Ramsdale kuri miliyoni 15, imyaka 26 niyo amaze kuzuza kugeza kuri ubu ngubu. Bivuga ko ngo ashobora kuba yakwigira mu ikipe ya Newcastle United, dore ko ngo ikipe ya Arsenal itamuhereza umwanya na gatoya. Uwo bita David Raya ngubu yamaze kuba yakaba uriya mwanya. Bivuga ko rero ngo ikipe ya Newcastle iri kumushaka ngo babe bamwibikaho, dore yuko abitaba abazamu b'ikipe ya Newcastle badahagije kuri ikipe ya Newcastle. Yute cyane nanone uwo bita Joshua Zirkize, ikipe ya AC Milan ndetse n'amakipe nka Arsenal ari kuba yamushakira hafi bareba ko bamusinyisha. Umusore rero umeze neza cyane, umusore w'umwataka umeze neza cyane ukiri mutoya, imyaka 22 y'amavuko yonyine. Umusore ukiri ikipe ya Bologna hano mu gihugu cy'Ubutaliyani. Amakipe ngaza Arsenal kuri miliyoni 40 z'amayero na AC Milan ari kuba bashaka uburyo bamusinyisha, gusa ngo ikipe ya Arsenal yo iri kumushakira hafi. Batangiye ibiganiro barebe ko basinyisha uyu musore. Reka nanone twihute cyane tunyarukire hano mu gihugu cy'Ubwongereza, niho turi n'ubundi. Uwo bita Kieran McKenna ubu ngubu ni umutoza w'ikipe ya Ipswich Town, akaba amaze kuyizamura mu cyiciro cya mbere, nyuma yuko rero ayikuye mu cyiciro cya gatatu. Ubu ngubu akaba akayishyira mu cyiciro cya kabiri, agahita anayizana mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Manchester United bari kumushaka ngo barebe ko yaza agasimbura bita Erik ten Hag, dore ko ngo byamunaniye. Tizo gusa kandi nuko ngo uyu mutoza yanabanje umwungiriza wo bita Jose Mourinho ndetse n'uwo bita Ralf Rangnick, agahita yigendera akagenda ari mu kipe ya Ipswich mu cyiciro cya gatatu, kijya kuri ngo bakaba yigejeje mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Manchester United rero ngo iri kuba imushaka barebe ko bamwibikaho aze kuba yabafasha muri shampiyona y'umwaka utaha w'imikino. Ikipe ya Arsenal rero ubu ngubu kugeza kuri ubu ngubu twigarukiye muri The Gunners, abarashi bameze neza cyane. Ubu ngubu rero ngo bari kumurika umwambaro wabo mushya wo mu rugo, no kuvuga ni home kit bazajya bakoresha muri 2024 2025, ni sezo igiye kuza vuba ahangaha. Arsenal yamuritse umwambaro mushya izakoresha mu rugo mu mwaka utaha. Uyu mwambaro ugaragaraho abafatanyabikorwa bayo barimo Visit Rwanda, nago iyo iravaho neza cyane, ndetse niyo bita Emirates Fly Better, aho kuba Fly Emirates nk'uko hari hashize igihe bimeze. Ngo bagiye kujya bandiko iyo bita Emirates Fly Better, muri kubibona aho ngaho kuri screen zanyu. Jezi bivuga ko ngo ishobora kuba imeze nka jezi Arsenal yakoreshaga mu 1989. No gutekereza tukareba isi jezi koko bazayikoresha, gusa nta kabuza ubwo bayitangaje birumvikana ko ariyo bazakoresha, bigaragara ko ari na jezi nziza cyane. Reka twihute cyane turacyane mu gihugu cy'Ubwongereza, bakita video assistance referee, nagakoresho gafasha umusifuzi kugenzura ibitego niba kuko byagiyemo ku buryo buri fair, uburyo bumeze neza, uburyo budafite probleme nimwe. Amakipe rero muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Bwongereza ngo ashobora kuzatora uyu mwaka, bakareba ko ngo bagumishaho VAR, dore ko ngo ikomeje kwica umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'Ubwongereza. Ese iri ryaba ari iherezo ry'igi VAR cyangwa se biragenda ukundi kuntu? Gutegereza tukareba. Kigereye mu gihugu cy'Ubufaransa, umutoza Didier Deschamps yongeye guhamagara uwo bita N'Golo Kanté. Reka dute tunabanyuriramo rero abakinyi bose bahamagawe muri ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, tubanyuriremo kabisa abakinyi bagiye bahamagarwa muri ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, tubabwire abakinyi bahamagawe. Abanyezamu n'uwo bita Alphonse Areola, uwo bita Mike Menya ndetse n'uwo bita Brice Samba. Abadefenseur n'uwo bita Eduardo Camavinga, Wesley Fofana ndetse n'uwo bita Theo Hernandez. Hanyuma uwo bita Konate Kunde ndetse n'uwo bita Benjamin Pavard, Saliba ndetse n'uwo bita Upamecano. Abo hagati n'uwo bita Youssouf Fofana, uwo bita Rio Labio, akazo uwo bita Aurelien Tchouameni, akazo uwo bita Marcus Thuram, akazo uwo bita Vletuti. Abataka rero n'uwo bita Kingsley Coman, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kolo Muani, Kylian Mbappé ndetse n'uwo bita Marcus Thuram. Reka tunyarukire n'ubundi mu gihugu cy'Ubwongereza, naho bakaba bahamagaye abakinnyi bazifashishwa muri iyi elo igiye kuza.
abanyezamu n'uwo bita Jordan Pickford ndetse n'uwo bita Ramsdale. Abadefenseur n'uwo bita Trent Alexander-Arnold, hakaza uwo bita Cody, hakaza uwo bita Eric Dyer, hakaza uwo bita Harry Maguire, hakaza uwo bita Luke Shaw, hakaza uwo bita Stones, hakaza uwo bita Trippier, Walker ndetse n'uwo bita Ben White. Nanone abakina hagati mu kibuga n'uwo bita Jude Bellingham, Mason Mount, Calvin Phillips, Declan Rice, Jordan Henderson ndetse n'uwo bita Kono Johnny Gallagher. Abataka n'uwo bita Rashford, Marcus Rashford, hakaza uwo bita Phil Foden, hakaza uwo bita Jack Grealish, Harry Kane ndetse n'uwo bita Bukayo Ayoyinka Saka. Bafatanyije n'uwo bita Raheem Sterling, Wilson wo mu kipe ya Newcastle ndetse n'uwo bita James Maddison. Abo nibo bakinyi babashije kuba bahamagarwa ku ruhande rw'ikipe y'Ubufaransa ndetse n'ikipe y'Ubwongereza. No gutegeza tukareba ese bazitwara gute aba bakinyi bahamagaye, no gutegeza tukareba. Reka tubashimire mwe twabanye muri aya makuru, turabashimiye cyane kuba mukomeza kudukurikirana aho turi hose ku mbuga zacu, n'ubundi ni Main News TV ku mbuga zose. Ushaka gukora subscribe wacikora aka kanya kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro tubagezaho buri munsi. Mwibagirwe share na comment. Mwari kumwe nanjye Peacemaker the first one. Ciao ciao.